ayikhethe inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Amen. Amen.
ngibingelela abangcwele kade ngabagcina egameni lenkosi yethu uyazi lezulu. Amen. Bangcwele izwi lamazwi namhlanje inkonzo yomama abakhokheli sengisha uvalo ngabanda. Yazi izolo uthe mangiqeda ukuhlambuluka lapha emzini kwaSibiya, uyangena undodana wami lokugcina uze uvula isivalo ulunguze eminyango uthi wemkhokheli ushuma umkhabeli uthi inkonzo yabakhokheli kusasa. Ucisha ngishaya ngempama ngoba azisi ukuthi thina yini lokhuluma ngayo. Wacha isho lokho nje inkonzo yabakhokheli kusasa wabale kwashona endlini yakhe. Kwanga kukhona nje la uyabona iyavuma ngekhaya athi ushiya. Hayi yengethiwa mangcwele ngacabanga kaningi. Mhlawumbe kube umuntu wamathempeli kube ngumvangeli nali ijazi ngabe ngihambile ngawusabatha kwamanye amathempeli. Ayinto enkulu nje ukuthi waphakama phambi kwabantu. Kunzima kubaleka konke lekade uphethe lokade ucabanga kuyabaleka ngaleso sikhathi. Uthi masuhleli phansi bese kuyabuya isazokwenzani. Ungone inkonzo laseyona ngoba kethi ubuphinde futhi mhlawumbe usukume. Uphinde futhi mokhona ukhumbula usukume. Umokhona ukhumbula usukume. La ekhaya sikulo nje. Bangcwele abahle isesukwini lesabatha abafowethu. Usuku sakho uNkulunkulu wethu umenzi wethu. Wathi ngalolu suku siyophuma sise kule ndawo sizomdumisa njengoba somdumisa nje. Amen. Masise kule ndawo sizokhuluma umsebenzi uNkulunkulu ayenza kithi bangcwele. Sizokhuluma lo msebenzi ngoba kusasa zobe si14 kokeni. Lapha soba siyoyalana. Sobe singayizanga ukukhuluma ukuthi uNkulunkulu ngelilanga wenza kuyangena ngoba indawo kaNkulunkulu. Kodwa sibe siyolulekana siyoqanqathana sokwakhana. Amen. Amen. La sisesabatheni sizobabaza ukuthi uNkulunkulu wasenzela emhlabeni. Uthi umshumayeli asibathathe sibayobeke eJudiya. Singakafiki nje khona eJudiya kodwa bathi asipase khona mkhokheli. Asafiki thina khona. Kodwa uthi umshumayeli ucela kuye eJudiya manje. Bangcwele nami ngicela bamfishane nangu umkhokheli khona ade samgcina yathemba uphethe ibhuka nje somphako. Ngoba basi ukuthi ufike Sandanezwe wasephathele umphako. Afuni ukuncisha ithuba ngoba le umphako lesuhle kahle asiphathele wona. Bangcwele namhlanje nasisendaweni kaNkulunkulu. Sizodumisa uNkulunkulu. Indaba washembeke inde futhi ayipheli. Ngoba ubakhona kwethu abakhona ngokuthanda uNkulunkulu. Bangcwele silapha ithi enye inkasuthi lelanga ensukwini evikini elodwa nje uzulile. Ithi mkhokheli ngengathi ngilele ngasibona ngikwenye indawo la ekhaya ngaphushwa abangcwele kodwa uNkulunkulu uthi uboyiphatha kahle indawo lana kuye uzujoke ngaqoni ukuza kuwe ngephupho angithi. Ithi ngenkathi ngengathi ngilele mkhokheli uthi ngasi ngilele ngaluphuhla ngothi kodwa ngisibone ngisethempelini laseSandanezwe. Uthi bakhona ngapha kwele thempeli njengoba likhona nje imikashi. Ungacabanga ukuthi sesigangeni ngoba nakamachamhlophe ungawaboni. Vele inhlamba yethu esijwayele sithe sithola kanjalo so lesigangela wamachamhlophe awekho. Kodwa sizulile amatshala lapha ababe lokufane ekhuluma ngayo amangaza abangcwele. Uthi longana ngithema sengihlele endaweni engasi ukuthi ngene kanjani kuyo. Uthi kaseyayena uza kufuna indawo yokuphuma. Isandanezwe ngiyayazi hlala ngikhona njalo kuyo. Amasango maningi eSandanezwe. Uthi abantu bentima thiyasondela kwelinye isango bengathi ushoko ugesi uthi hlehle buyele emuva. Uthi
sonto bese kushoko ugesi wena uthi sesigangeni amatamhlopha wekho ushedwa ufaka amatshaka sesizulwini awugesi ngeke uzujampe kuwo ngokuthanda kwakho. Amen. Uthi nomfana ngeke abahlungu kakhulu ngathi kodwa msami sengizophuma ngakuphi ngoba ufuna uphume empeleni. Uthi nomfana uthi ngibona kwasophuma nje umunye ubaba phambi kwami kulelo thempeli lenkulu lakithi. Uthi wayesethi nomfana ufuna lo baba ufunani mfana wathi ufuna isanga lokuphuma. Uthi wayesethi wena ubhekele uthi ngaphenduka uthi ngambona ubaba ebemila lapha esangweni labashumayeli. Amen. Uthi wayesethi baba uyabona laba bomila lapha ehe wathi uphethe umnikelo zophuma kanjani ngophethe umnikelo. Uthi thasaqaba ukuthi vela ngiphethe lutho uthi lo baba wayesesondela kimi uthi wayesevusisa esefubathisa. Okay beqoqela mina uthi ngibheka lo mali shobi ihamba lo 150 walihambe lapho esangweni yokuphuma ke manje kulelo thempeli nongalibonile. Uthi lo mfana bese kuthatha inyawo uthi thengisa makafiki lo muntu obesakweni uthi wayekhipha isandla sethi ngamanga athi ukhangezana ngoba phela lenkulumo kuyenzeke ngekho uthi lo unikeze umnikelo futhi awubonanga ngoba ufihlile lekhatheni kodwa usaze kanjani ubhethu umnikelo uthi wahleka beza nesandla wathi uthi ngasenga ukhipha ngamnika uthi wayesiya ekhombisana uthi ngasenga phuma khona leSandanezwe MaMncwango. Amen. Uthi thema sengingaphandle uthi ngalese umsilo ngaphakathi apheqhapha khona uthi la yakhona amaningi abantu baphithiza abanye bayehla abanye bayanyuka abanye bayehla abanye bayanyuka khona la phakathi kulithempeli. Angazi noma uhleli phansi ungenyawo la angazi noma uhleli noma uguqile noma ungenyawo ngazi uthi thema nqathi uphuma kuleli sango uthi baselamamaza abanye omama ngaphakathi wathi house banibani uphume ngaphi uphume kanjani uthi nathi mangithi ngathi hawu ngoba sibanibani nje laba ya uthi mkhokheli uthi ngiyabazi mkhokheli uthi ngifise la ukuthi esondele kube baqhwebe uthi ngibone kude kabi njalo yini lokukholwa woyibheka uhamba kwakho uthi uhamba ngayo indlela uthi akangifisi ukuphendula ngoba ngazi uphendula kwami noma ngabiyo bezobe segona yini uthi ngabheke nje ngaqhubha ngahamba phela imikhola ngoba nje kunyama phambi la ufanele yakho indlela ngiboni uthi bayakubekela izinto mama emuva uthi awusibona siyakwazi silawe Sandanezwe sithi iphiphe lathi uthi azangikwazi ukuphendula ngoba ngazi noma ngiyona yini usakhiphile phela ubaba lenesangweni sengingaphandle ngoba unyama uthi ngophuma ngishonephi uthi mkhokheli khona ingane encane ngendlela esimama ongafanele ngabe langane isiyakwazi ukuhamba siyakwazi ukukhuluma ikhanda yona emva kwami yathi lalela lapha mina ngiyayazi indlela encane yathi mina ngiyayazi indlela zosalandela mina uthi mkhokheli ngiyigcina ngiyilandela ingane kwase kuyakhanya la ngakhona. Amen. Ngoyini kuyamakho mawuleli batsha ngoba yisi umuntu mayiphuma enkozweni ethi hayi cha kubalwe iphathini inkosi kumnandi ebese ngibuke kuphitheseka ngithi ngazinkosi yini emnandi ngoba mina njengoba ngingiguqe lapha nje zonke isuku iphile igijima phezu kwami ayikho into ngendlela ethempeleni phuma yazange ngishayisane namabodha phakathi ethempeleni khulunywa ngoba
lapha leyaza mnandi inkozo. uNkulunkulu asiza sithi ukholwa bafowethu. Uthi umshumayeli uma ungenile eJudiya. Uthi uma uzohlobo kokugcina namhlanje. Asazi lama besilindile ithina. Ngoba kule nyanga esiya kuyalindwa abangcwele. Ulinda yonke indlela esithi ulindela ngoJulayi nangoJanuwari. Akukho lapho kuthiwa une off khona la kuyehliswa ulinda nje kancane. Kodwa kuyalingana. Yes, abangcwele. Ula amaviki. Ngihleli lapha ngaphandle. Qhambe omunye umama. Ngathi ngithubezele kumshumayeli. Ngathi hambe lapha phansi kwebridge. Le nkulumo ikhuluma ingaphezu kwami hambe uxoxele umshumayeli. Ithi le nkosikazi ayigqoki ingubo emhlophe. Ayigqokanga ingubo emhlophe. Ithi le nkosikazi Mkhokheli. Ngisebuwe. Ithi nawutshela abantu ngomkhokheli ngoba lokaqoqa ingubo emhlophe. Uthi hayi bonike ukulaleli kwami. Ithi baningi abakhokheli ayithempeleni abanye abegqokanga iphika. Bayifake enhliziyweni. Elimele unkosikazi ngicela ukubona umkhokheli. Athi khuluma lapho uzokhuluma umkhokheli. Nami ngizokululeka. Bese yamluleka. Omunye ngaze ngahlaka abanye omama. Ngisho nabo athi nkosikazi ngizofuna umkhokheli. Masibani ngisho ngegama. Ahleka abheke eceleni. Ngathi yini ngane waqha kunokukhuluma futhi ngunikeze yena. Ngathi nini ongaqhamuka khona manje. Bathi nabo endlela hayibo cha uzofuna umkhokheli wakhe. Owatshela yena manje efika la ekhaya. Uyamazi uthi ngiyamazi. Ngathi nasibonga he. Ngathi nini oqhamuka manje umkhokheli wakho. Yesiyahlala. Baba ngamakhanda ngokuthi hayibo. Cha ngaphoza umsuku. Ndedela umuntu adlela bafika khona. Cha angikho kulo nkulumo kodwa kule umama lo ofike wathi Mkhokheli zekuwe lenkingi. Ngithi ke mina inkingi yakho. Uthi Mkhokheli sekaningi ngithi mangele ngona uthingo lenkosazana. Lutho uthingo kimi. Wona ufuna uhambe ukhethe inkosi. Kodwa ngeke uyikhethe inkosi makafika kimi. Kushuthi. Hamba ukhethe inkosi Sandanezwe. Wawazi wamkhulu Sandanezwe. Amen. Ngoba isikhwini yasithu khona. Amen. Noma bagcona basika amahawu benza yonke into kodwa isikhwini unyazi yasithu khona. Amen. Uthi Mkhokheli sokaningi ufika kimi uthimo. Lithi khethe inkosi kodwa ngeke uyikhethe ungakafiki kimi. Uthi namhlanje lekuqa phambi kwalo uthi yasiyabizwa umnikelo la ethempeleni lebizwa uzuqhasuke wena lebizwayo usuyaqhasuka wena uthi wayeseyibizwa umnikelo waseyibizwa umshumayeli umnikelo njengoba njalo uthi ngathi manje ubheka imali engiphethe wathola ukuthi ayilingana lemnikelo lemnikelo emenyezwa ethempeleni uthi ukhona uthimo uselephenduka lentalami unenkinga wathi baba imnikelo imenyeza imali yami yashoda uthi wayesethi khangeza uthi wangiyeka Mkhokheli uthimo uthi ngiyilala yonke imnikelo ngathi loba umama akayishumayeli angazi noma wafika uyalilala yonke lemnikelo wasethi lalelake usho uthini nathi mina nawe sohlangana lapho zobe nikhona emhlanganweni. Ngithi ngiyakule nkosikazi hayi nkosikazi ubaba usetabazo nje ukukhuluma nami lapha ekhaya. Usetabazo. Elingone ihambile zonke le ekhaya. Manje lewe nizohamba ngapha. Wathi ukuhlungu Mkhokheli bese shilo uthi wona nkosazana.
uthi ukuyohlangana nami emhlanganweni ngibe sengiyalala ngithe mangivuka ekuseni ngithi ngivula isivalo emnyango uthi ngafika itshele manje. Amen. Ngathi mama umuntu yakisebenza kahle shomeni ngakisebenza kahle mama lapha ekhaya wathi ayisebenza kahle ngathi iqiniso lokukhuluma wathi ngempela iqiniso ngathi imali ipho wathi ngikhokhele ngiphethe khona. Yayisila. Amen. Uthini wena? Wethini? Wathi ngikhokhele thema ufuleseni kade ngikhangeze ebusuku ngayela iminikelo ethempeli ibiziwe kodwa thema ufuthi ifalo ngafika iminikelo phambi emnyango bekiwe. Uthe uzofika la engifuna khona ubonane lapho usubuza ukhetha inkosi eSandanezwe. Uthi ngikhokhele ngiphethe thithi nawe ibalile yini uthi ngibale angikhambe nje khona lo mama lapha ngasi kodwa mayikhona ntathi mangiphuma la ngaphandle esekini ngibuza ukuthi wayena umshumayeli ngoba ukuba waya umshumayeli ngakufuna ngekhanda lokukhuluma nje ngoba isithe yayazi yafika kuyo yona ngayikanga sikhanda nje ushutha efika uthi yathina mama uphethe imali yomnikelo uthi nguphethe ithi imali uthi 500. Amen. Eyakinyanga yini ukwenza lokho yakinyanga? Leyo ihambayo iyakwenza lokho kuwe. Iyabeka nje imali la emathathu. Nomfune yakho. Uthi lo mama ngiphethe ukhokheli. Ngithi ungale uyihle. Siyahamba manje siyeJudiya. Yaqala esekini. Ngibuza ukuthi ayamshumayeli eqeda ngobhalisa. Ahambe ngalomnikelo wokunikeza uthingo ahamba eJudiya. Amen. Amen. Manuel ukukula sikukhona. Amen. Izinto zonke ezikhona ishayisa ngathi asiboni. Shaya ngathi sibahle kunabanye. Nkosi kusenzweni. Amen.